نوک گچین بتگی مزن وزیر شہباز شریف گارڈ آف آنر پیش کنک بتگ مزن وزیر پاکستان فوج چاق و چوبند دستہ گارڈ آف آنر پیش کتگ نوک گچین بتگی مزن وزیر شہباز شریف گارڈ آف آنر پر مراہی مراگش مزن وزیر ماڑیا برجم دارگ بتگ مزن وزیر شہباز شریف پاکستان مزن وزیر بستار وتی عہدہ سوگند وارتگ چیئرمین سینیٹ اور اداروں کی صدر صادق سنجرانی مزن وزیر سوگند داتگ سوگندی مراگش صدر ماڑیا برجم دارگ بتگ مراگش زند جٹائیں پڑا سیادی داروں کی مردمہ مزنی کے ساتھ سے باہر سرتگ مسلم لیگ نون سینئر راشون اور پیسرگی مزن وزیر شاہد خاقان عباسیہ گشتہ کے نیب چیئرمین عمران خان فرمان منوگر بتگ آپ پیسرگی مزن وزیر عمران خان کرپشن بابتہ بے توار بتگ نیب حلاس کنگ اور نیب کارندہانی احتساب کنگ بھی چیئرمین بگوشی کے آئیوتی چنچو سال سیاستدان گپتگا اور آہاں چنچو زر 10 کب تک عمران خان علاقہ کرپشن یک ریفرنس سے ہم فائل کنگ نبوتگ پیسرگی شنکاری بنجائی وزیر فواد چودھری گشتہ کی سرکار چندی ہفتگانی مہمانی ملک سیاسی بحران سنگین بتگ 135 حلقانی استفاد کگا پارلیمان ارزش تو بستار حلاس بتگ کش چیلے رکھگے یکی راہ نوکی کی شنکاری پنجاب سروزیر کی شنکاری واسطہ لاہور ہائی کورٹ جمدات کی درخواستانی سر کیس گوش دارے پنجاب اسمبلی اسپیکر پرویز الہی وکیل علی ظفر دلائل داتگ مسلم لیگ نون وکیل عطا اللہ تارڑ حواری دیگر فریقانی وکیلانہ دلائل راتک پرویز الہی وکیل گشتہ کے آمد گسے اسمبلی معاملہ دسمان جنی کنگے واقع اختیار نیز آمد گسے اسمبلی یک دومی کاران تہا دسمان جنی کت نکنا آزاد کشمیر مزن وزیر سردار عبدالقیوم نیازی علاقہ اسمبلی سیکریٹریٹ تحریک عدم اعتماد جم تحریک عدم اعتماد سرا 25 واسطانی دستخط درخواست جم دیوکانی نوکے مزن وزیر واسطہ سردار تنویر الیاس سے نام تجویز کو تک چین گشتہ کے پاکستان سیاسی بدلیانی صوبہ دوئی ملکانی سیادی اثر مند نبا چین گو پاکستان وتی سیادی اور دوستانہ پالیسی برجاہ داری مارا امید ہے کہ پاکستانی درستی گل ہم با اور ملک محکمی واسطہ وتی کردار ادا کرنا